Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću pažnju posvetiti borbama za Kupjansk, Seversk, Liman i Vovčansk. Grad gde je ruska vojska tokom prošle nedelje obnovila svoje napade i nakon zaista dužeg perioda imamo i teritorijalne promjene u samom gradu. Napomenut ću da je ruska vojska pre nekih 10 dana uspela da pređe reku i da uđe u ovu šumu koja je sada u sivoj zoni. Osim toga, i u samom gradu imamo nekoliko manjih, ali veoma važnih promjena. Tokom prošle nedelje, Rusi su uspeli da pređu reku Vovču i da preuzmu veći deo ove industrijske zone, a pre 2 dana oni su obnovili svoje napade i uspeli su da preuzmu železničku stanicu pod svoju kontrolu. Ove promjene su zaista minimalne, kao što možete vidjeti na mapi, ali su jedne od većih koje imamo tokom posljednjih nekoliko meseci u samom Vovčansku. Također, u prethodnim nedeljama Rusi su uspeli da izravnaju liniju fronta i da preuzmu položaje do reke. I kao što možete vidjeti, na ovom delu teritorije su uspeli i da pređu. Također, oni su doveli i TOS-1 sistem, koji sada gađa ukrajinske položaje sa druge strane. Napomenut ću da se ovaj TOS-1 sistem nalazi u relativnoj blizini, možda i čak u ovoj šumi, jer termobarične rakete koje koristi ovaj sistem imaju domet nekih 2 do 2,5 km. Dakle, Rusi su obnovili napade na Vovčansk. I kao što sam rekao, za sada su teritorijalne promjene zaista minimalne. Međutim, situacija u gradu Kupjansku je totalno drugačija i Rusi su veoma blizu da preuzmu veći deo ovoga grada. Ono što sam najavio u prošloj epizodi se sada upravo i dešava, a to je da će Rusi pokušati da opkole centralni deo, gde se mahom nalaze Ukrajinci, posebno na železničkoj stanici i ovoj manjoj industrijskoj zoni. Oni su uspeli da zaobiđu ove položaje, a istovremeno su napadali i sa ove strane. Istakao sam više puta u prošloj epizodi da će oni pokušati da odseku ovaj deo teritorije napadima iz ova dva pravca, što se upravo i desilo. Zaista dosta informacija dolazi iz samog Kupjanska, a to je da Rusi kontrolišu veći deo grada. Na mapi možete vidjeti belo obeležene delove teritorije, ali ovo ne znači da Rusi u potpunosti kontrolišu sve delove teritorije ovoga grada, već da se ovde vode intenzivne borbe koje traju već jedan duži period. Dakle, Rusi su uspjeli da probiju odbranu iz pravca Moskovke i da uđu na ove delove teritorije grada Kupjanska, gde se sada vode borbe. Ukoliko Rusi budu uspješni u ovome zadatku, to će značiti da će oni preuzeti gotovo veći deo Kupjanska, odnosno do reke Oskol, jer oni i dalje nisu uspjeli da probiju ukrajinsku odbranu na ovom delu teritorije. Ali je veoma upitno da li je to potrebno i da urade, jer ukoliko oni preuzmu Kupjansk u potpunosti pod svoju kontrolu, očekujem da će oni pokušati onda iz naselja Sobolevka i samog grada da nastave napade u pravcu Sadovea. Ovo bi bio znatno lakši zadatak, a to bi ujedno značilo da bi Ukrajinci bili primorani da se povuku preko reke Oskol, jer bi onda bili gotovo u potpunosti opkoljeni. Borba za grad može da odluči o većem delu teritorije. Dakle, sve ovo što se nalazi iza reke Oskol može biti pod kontrolom ruske vojske ukoliko oni preuzmu Kupjansk u potpunosti pod svoju kontrolu. Također možete vidjeti ovdje dosta geolokacija, odnosno napada ruske avijacije sa FAB bombama. Ovo je konkretno napad sa FAB 3000, što znači da oni pripremaju teren i da možemo očekivati i njihove napade, jer također ima dosta napada i sa FPV dronovima. Kupjansk je još jedan grad gde oni vrše izuzetno visok pritisak i gde Ukrajinci imaju zaista dosta problema. Sad ću preći na liniju fronta kod Limana i Severska. Nakratko ću se zadržati u Kramatorsku i Slavjansku. U prethodnim danima ruska vojska uništila je termoelektranu u Kramatorsku. Tačnije, 3. oktobra ona je pogođena sa Iskander M raketom. I ovdje možete vidjeti posljedice napada. Nakon ovog pogotka, celokupan grad je ostao bez struje. Nešto slično je urađeno i u Slavjansku. Samo je ovaj grad bio gađan sa nekoliko desetina kamikaza dronova. U pravcu Severska imamo nove teritorijalne promjene. Ruska vojska je pre nekih 2 nedelje preuzela naselje Perizene i uspela je da uđe u naselje Zvanovka. Sada imamo i potvrde da su oni uspeli da preuzmu i Fjodorovku u potpunosti pod svoju kontrolu.
A to možemo vidjeti i na ovoj geolokaciji na kojoj jasno možemo vidjeti nekoliko ruskih vojnika koji podižu zastavu u naselju Fjodorovka. Mogu slobodno da kažem, nakon više meseci, Rusi su uspjeli da preuzmu Fjodorovku i možemo u narednim danima očekivati da će oni nastaviti napade u pravcu Zvanovke, jer oni Seversk pokušavaju da napadnu iz više pravaca. Iz ovog razloga smatram da će oni pokušati da preseku linije snabdevanja i da možemo ovde očekivati velike teritorijalne promjene, jer su Rusi takođe uspjeli iz još jednog pravca da dođu do Severska. Tačnije, preuzeli su uzvišenja koje se nalaze kod ovoga grada, a istovremeno oni napadaju Seversk i sa FAB 3000, što možete vidjeti i na ovoj geolokaciji. Ono što ne ide u prilog oružanim snagama Ukrajine jeste da su Rusi uspjeli da probiju odbranu do naselja Dronovka i ovdje se borbe vode tokom posljednjih 48 sati. Dakle, Rusi će pokušati da preuzmu Dronovku, a zatim će nastaviti dalje ka jednom od posljednjih puteva koji služi za snabdevanje Severska. Kao što možete vidjeti, Ukrajincima je preostao još jedan put. Ukoliko Rusi uspiju da dođu do ovog dela teritorije, oni sa FPV dronovima to veoma lako mogu da preseku. Međutim, ovdje ostaje jedan veliki problem za oružane snage Ukrajine, jeste što Rusi pokušavaju također i ovaj put da preseku napadima na naselje Zvanovka. Mogu slobodno da kažem da još od početka rata Rusi su sada u najboljoj prilici da preuzmu Seversk pod svoju kontrolu. Grad koji su više puta napadali, ali bez većeg uspeha. Ključnu odbranu za ovaj grad odigrali su ukrajinski položaj kod Bilogorovke i Novom Terikonu. Borbe za ovaj deo teritorije su trajale skoro 2 godine. U pravcu Limana također Ukrajinci imaju dosta problema. Rusi napadaju ovaj grad iz 3 pravca. Međutim, ostajem pri svojem mišljenju koje sam iznao u prošloj epizodi, a to je da će Rusi ponoviti napad koji su izveli 2022. kada su prvo preuzeli punu kontrolu nad naseljem Jampoli, a zatim su kroz šumu nastavili napredovanje ka Limanu. Ne bih se iznenadio da oni ponove sličnu operaciju. Također iz ovog dela teritorije nam dolazi zaista dosta geolokacija u vidu napada ruskih FPV dronova. Ovdje su mahom napadnuti ukrajinski položaj i njihova tehnika koja se nalazi u Jampoliju. Dakle, ovo su sve pripremne operacije pre samog kopnenog napada. Na drugom boku kod Limana Rusi dalje pokušavaju da zadrže položaje kod naselja Dirilove, jer su Ukrajinci pokrenuli kontranapade na Novoselivku. Ovi kontranapadi traju već 3 dana i borbe se vode u samom naselju. Napomenuću da su Rusi uspjeli da preuzmu oko 50% teritorije ovoga grada, pre nego što su Ukrajinci započeli kontranapade. Također stižu nam informacije da su Rusi uspjeli da dođu do pruge koja ide u pravcu Limana. Jasno je, možete vidjeti ovdje. Toliko za danas od mene. Ukoliko vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.